morning and welcome to part 2 or the second part of our Nyamandlovu episode or journey, I might say. For those who watched part 1, you know we are in Nyamandlovu. For those who did not, go back and watch part 1 where we talked to two amazing young girls from here. Basitshela nje fahla ukuthi kunjani lapha eNyamandlovu. So for part 2, ngihamba labo bhuti abahle, last number, the best of the best, Vincent lo Promise. So sifuna ukukhuluma labo ngama experiences abo about growing up here, staying here, and what the future looks like for the youth of Nyamandlovu. So once again, we are at Delhi and we are recording at Delhi Primary School. So I'm going to give them a chance yokuthi bazi-introduce sibe bazi ngcono, and then singene ku topic yethu yanamuhla. So introduce that. Yeah, ibizo lami Promising. Promising for Delhi 6B. Alright, Promise, welcome to uhlelo lethu olescreenshot. Mina ibizo lami Vincent Khumalo. Mina lingayekela ukulichapuluka yalichama mpaka. Yeke kade sixoxa kakuhle kangaka yena selizithobile selingabomalukazana. Ngixolele mina. Alright guys, so namhla sifuna ukade ngibuze umbuzo nje singakaqalisi ukurekordani ukuthi lingaba uPromise ule 18, uVincent is 19. That's young, usangumuntu omutsha sivele amathambo asavumani. So but sifuna ukubuyela emuva nje kubujana yabona mfuna sixoxe ukuthi kunjani ukukhulela endaweni yethu lesithi kuseDelhi. What was your growing up experience like? Vincent, eqala ngapha. Ukhulela La nje hayi ukhulele njani, ubona le ndawo enjani? Khona right, but not that kakhulu, not that much ukuthi sengathi mina ngikhulele lapha sengafuna ukuthi lezi izizukulwane lazo zikhulele lapha. Hayi ngoba nalapha ngikhulele lapha ngifunde khona lapha sibili, but ukunandi khona ukuzenzela ukuthi mangasilapha esikole ukuzihambela eground uzwisisana nabangani, but inkinga manxa usekhaya ke manje akula mashopu akulani vele ukuthi uzijabulise nje kuphela ukuthatha abangani maybe lezidalela ngasegangeni le maybe lizidlalela umacatshelana or lizibazela imichilo or lilungisa inkomo zomdala and stuff. Okay. So Promise, wena mawuvuka ekuseni sibila amehlo sithi khwatshu to usiyalala uyenzani? Ngicela ungichazisele ilanga lakho nje ukuthi from morning up until you go to sleep. Ilanga lakho lihleli njani? Nje mangivuka nje ekuseni kuyikwalokhu ukuthi kule misebenzi yabantu kwalokho ekhaya yabo mina vele ngumntwana njani yabo bathatha izinto eziningi, so vele nje ngithanda ukusebenza nje ukuthi ngingaqeda ukusebenza maybe emasimini kodwa sengihlalela nje ngisebenzisa ifoni, WhatsApp nje ngikhohle umuntu lwana ngathanda ibhora ngizange ngithanda vele yabo umntwana nje othandela amakazana nje maybe ngabe ngikhohliwe njalo nje Umuntu lana uzithandela amakazana. Hayi nje ngifuna ukuzwisisa yikho kushile right? Oh hayi. Phela uyathanda asathanda mbalisho. Uyabuzixoxela labo sisi. Hayi xoxa nami ngabo sisi nje kuphela. No right. Hayi nyawo. Ukuthi bengingazwisisanga lapha ukuthi hayi ukuthi. So for our youth awe Delhi lina njengawa1, libone ngani kuyini esingathi ngama issues asihlaselayo khathesi into ezingahambi kahle for ama youth ethu lapha kuyini oku serious esithi amanye ama youth kwezinye indawo maybe abakuboni or maybe you relate to amanye ama youth ukuthi this is a problem. Lina kuyini lapha for lina elikubonayo? Lava iproblem lapha yamayouth asebonti nje amayouth lapha aningi ngabula msebenzi akulani even izinto zokuthi bejisa nje azikho, so abaningi base bethanda utshwala nje sebelokhu beqina
etshwaleni ukuthi abe bekhipha isizungu. So kaloku izinto zabomabhola nje kulabe bezenziwa azikho nzima le msebenzi. Umsebenzi. Nami khona apha emsebenzini ama-piece job awakho yikho abaningi bangikhona vele sebengontshengu amankazana sometimes baze gcine bezenzela ama-piece job ukuthi sebefuna ukukhomba ukuthi ukuze bethole imali. Manje abafana vele izitopha balebe bakwanise sebemitha futhi sesiba nabantwana besasebancane. Ngiyathaba ukuthi ukhulume ngakho lokho. Angithaba ukuthi bayamitha abantwana la. Angithabeli khona lokho. Ngithaba ukuthi umenshine ukuthi abantwana sebenjani sebemitha bebancane because previous episode yethani uBridget ubemenshine ukuthi sebemitha kubo grade 7 landana. So likubona kanjani these days ukuthi kwenzakala kakhulu yini ukuthi e-primary school sokusazakala kuthiwa uzibani usemithi into esiyenzakala kakhulu or even khona ku form 1 form 2 basesabantwana abancane phela. Into eyenzakala khona ukuthi bemithe umitha sometimes kakhulu laba bathe beqeda u-grade 7 bahlaliswa phansi abadala besithi abasakwanisa ukuthi bahambise secondary bayamitha nalaba abanye abase-secondary form 1 form 2 balutshwana ukuthi uthole form 3 form 4 bemithi but kumitha bona babangathi bancane cause wayini khona lokho cause ngendaba zokuthi mina mangangikhangele khona kukhanya ukuthi umntwana uzathi u-grade 7 ulala losisi wakhe umntwana yabebona into ezenziwa ngusisi ebusuku la bese suka sehawukela yabesenzani usisi yabengalala usisi engingenisa abafana ngeyami indlela ngibona ngathi ikozwa ikhona lokho. Kwalokho ukuthi nje even ukuthi bekhombe bebancane kwalokho ukuthi omunye yabethana imali babengayenelisi ukuthi abadala bengabanakekela inzima yabo. Banye babefuna imali sebekhomba labantu abadala vele nje kujayeleke into ejwayelekileyo nje abaningi abazithwalayo bebancane bephume begrade 7 so umuntu wangikhona vele uyabethana nomuntu ongangakhulu wakhe yabo khulu promise baningi nje sekubona nje ngezindaweni nje khona. Kade mfuna ukubuza ukuthi so usually laba abamitha besabancane kuyabe ngaso age group yabo yabe ngamithiswa ngomunye ole 14 ayivela abaningi bamithiswa nje abantu abadala laba bele 14 abafana so umphakathi siyabe sibazinzi nabantu abadala bangikhona So siyakhala eceleni nathi sithi inkinga ukuthi mina sengingaba le forward ukuthi ngikhuluma into yangikhona maybe bese ngiyayireport yena umnikazi kumbe umzali ebese sibakwazi bese siba senkingeni ukuthi ayisikho kwakho kawungeni indawo even labadala sebonke babe bona imepidlelo maybe umkhaya wamekhi phakathi sekulale sasa lo mntwana kodwa njalo akumphathi kahle akumphathi kahle sibili because sometimes phela i-problem it becomes a problem because of a community siyathula entweni eziningi hayi iqiniso lihle sengakubona. I'm not talking to specifically lapha asikho vele indawo eziningi sisijayela ukubona izinto ezenzakalayo esikhangele eceleni asilandaba uku-affecta nxa sekungowakho umntwana lapho ukuthi ubona into leyo wrong senzeni ngcono guys especially yazi ama-youth ale-power angayizwisisiyo lekwazi nge-age zenu lapha ngabo 1970 kwakusempini thina ama-born free sokwangilakusuka kakhulu but I think we need to stand up for what's right uyabona because icycle yangikhona kuzabe kulokhu kuphinda kungapheli and ngalokho kuphinda njalo indawo enjani ayidevelop yakwazi because kwazi bani umntwana ngikhona ubezaba ngudokotela ubezaba yilokho but usemithi-ke lapha sehlezi endlini njengomfazi womuntu into ezinjalani so sisasendabeni yona le yabo sisinyana abancane abamithakani ezababhuda abadala hlinanti unomnawo udaba lesibancane isithi abancane abamankazana nje abancane
hayi umntazana kakhulu umntazana bewufana banaba namankazana yeah going back manje to indaba leyani ungafila njani umna wakho eku-situation enjalo mina sokuwela side somele ukuthi ngiye-reporter kuthiwa yini kuthiwa yi-one ngikusengilibele ibizwa ngona kuthiwa yi-one watch center one stop center kuthiwa yikho ukuripota khona into ezinjalo so ukuthi mina ngihamba ngiye-reporter bese bethatha i-action kodwa-ke mina lo ma kuyenza umna wami kumele angasitshayisana Amene angashayisana. Hayi ngiyakuzwa. But kade ngifuna ukubuza ukuthi okay, asingamfaki ku situation yokuthi sokwenzakelani. So singakuprevent kanjani ukuthi bangafiki vele kuma pattern lawo ukuthi usengumama omncane. Yabo. Inkinga ukuthi kathesi laba abantwana uyabe ngumntwana emncane maybe grade 7 uya ku form 1. But abadala bakhona babekwazi ukuthi semhlabisa methwa idepo kumbe kuthiwa iyafaka ijadela mana umfaka lokhana seyenza vele legunya lokuthi asoze ngizithwale so vele yabe singazo sokuyinani stop vele noma ngaze fika umuntu omdala yikho khona umntana echayisa alright futhi ngisabuthi ukuze abantwana abancane bemithi bethana kuya ngokuthi abadala bangikhona kuyibona bamphethe njani nje bakhona eminye imizi vele sabesikwazi ukuthi hayi lapha vele akudlali kodwa abangikhona bakhula beze bengena abantwana bayo sokusithi ukuthi umntana ukuthi umphethe njani even obhuti bangikhona ba street njani kuba naba so yeah I think maybe nama ubhuti aba street yakuze so kodwa uVincent ukhulume something engenze ngacabanga uthi umuntu sengahlatshiswa abo esengafaka ojadela depo lana so ingxoxo yocansi vele into esimple nje ukuthi umuntu sekwazi vele ukuthi lokho kuyenzakala vele kathesi vele grade 6 bona grade 6 grade 7 vele yabe sekwazi A up to Z vele ukuthi sometimes uyathi ukhuluma la ungangamsumze emsethawini umncane ufuna babakho so vele ukuthi esethi vele yonke information vele yabe selayo vele sorry yaba ukuthi phela ngicabanga umntana ograde 7 umncane kakhulu ukuthi ujabukayo kodwa ngisejadela generation ezizali sekhulu kona lokho ukuthi i2K ibizwe lebisebelenzela ngathi baphezulu kube bayangena kwalokho ukuthi bethu ama2K ajaye hayi ngiyethukile mpijana but anti reality esiphila kuyo yani so as umphakathi kuyino right besides ukuyamba se reporter what can we do as a community sihlanganeni for future yelokho zenini yabanawo bethu labantu abethu thina lathi sizaba lapho maybe ngawungabani lokunye abangazi bayisangakho maybe lemisebenzi ukuthi nje ingqondo yani kanjani ngaze ifike ukuthi mana ngikhomba abanye vele abaningi babethimali so maybe ngawungaba lemisebenzi maybe kubele lapha ukuthi bebe bezilibazisa nje umuntu ungatshona ungatshona ucabanga kube nokuthi kuseceleni manje bayisangana akujele ukusebenza vele ukuthi usually abantu abangela into eziningi abazenzayo abasa engage in those things so it's unfortunate ukuthi indawo lamayethu so akuvele kufuneke kube nezinto eziningi zokulibazisa zokuncedisa ukuthi ube lama-skills uyabona nasukuthi omdala lapha ukuthi unakekela imuli yakho so Vincent, do you have anything ongayitsho nje just around there for ufiselani isigaba sedeli ngicabanga ukuthi mina ngingaba maybe ngingafuna lokho sikhona ukuthi ngehlala kube lenye maybe singathi iservice ukuthi lokho bethatha abantwana bafundiswe ukuthi lokhu ku-right kule ngibekela phambili ngalo ngayenza lokhu i-future ayisekho noma uyabala impumela khona nathi ngibangcono yabo bhuti uxoxa lami namhla ngendaba le eserious njengekumitha kwabantwana abancane
vele ukumitha kwabantwana sonto esijayele ukumitha belani. But ngiyathaba ukuthi lina linjani liyakubona ukubi bangikhona omunye utheni uzaba ngu-strict brother umuntu uza-reporta into enhle yona leyani. So balaleli ekhaya, thank you so much for watching this episode and getting a bit of an insight on how life is here at Delhi. And if you have any ideas on what the young people of this area can do, if you want to help out, you know, with things like skills training, if you're part of an organization that helps out in those areas, please feel free to contact us and we will make sure that we work together and make whatever it is you wish possible. So until next week, bye.